nkomeje kukwifuriza kugira byiza cyane aho uri hose ku isi. Amakuru yacu yakatore mu ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea rero ikaba yamaze kumvikana n'umuzamu Edouard Mendy ndetse n'ikipe ya Rennes, byose byarangiye. Igisigaye rero akaba ari visite médicale rero uyu musore Edouard Mendy ko mukorerwa icyumweru gitaha. Ikipe ya Rennes nayo ikabise itangira gushaka umusimbura wa Edouard Mendy, akaba rero bari gushaka umuzamu w'ikipe ya Eintracht Frankfurt tozo mu ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba ari Kevin Trapp. Ikipe ya Rennes kandi akaba yatangiye ibiganiro n'ikipe ya Barcelona akureba ko yabona uyu mudefenseur Jean-Claire Todibo w'ikipe ya FC Barcelona. Tukiri mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru Global Sport cyo mu gihugu cya Brazil kikaba kimaze gushyira hanze yuko aba-expert bamaze kureba iminwa y'umudefenseur Alvaro w'ikipe ya Marseille igihe yabwiraga Neymar, akaba yamubwiye rero ngo mono rero bikaba bivuga senje, bikaba rero icyaha kigiye gufata rero Alvaro w'ikipe ya Marseille ashobora guhita kubitwa match 10 zose kubera irondaruhu yakoreye Neymar kuri match ya Marseille Paris Saint-Germain. Wolverhampton Wanderers ikaba iri kuganira n'ikipe ya FC Barcelona, bari hafi kurangizanya kuri Nelson Semedo, akaba nawe agiye kumanuka yerekeza muri Premier League. Jesse Lingard burango Mourinho mukunda kubi cyane rero akaba ashaka kumuvana mu ikipe ya Man U amwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur, affaire à suivre. Anako kandi mu ikipe ya Tottenham Hotspur bakaba ikipe ya Paris Saint-Germain yatangiye ibiganiro na Dele Alli, akaba ari amakuru rero ashyizwe hanze n'ikinyamakuru The Times kuri uyu mugoroba kuri iki cyumweru, akaba rero avuga ko ikipe ya PSG iri gushaka Dele Alli ikipe ya Spurs. Fabio Paratici akaba ari directeur w'imikino y'ikipe ya Juventus yamaze kubwira Luis Suarez yuko batakimuguze mu ikipe ya Juve kuko bagiye gusinyisha Eden Dzeko. Ni inkuru ishyizwe hanze na La Gazzetta dello Sport. Tukiri mu gihugu cy'Ubutaliyani kandi Arturo Vidal akaba amaze kugera mu gihugu cy'Ubutaliyani kuri uyu mugoroba, igisigaye rero ni medical hanyuma akasofisializwa ku munsi w'ejo n'ikipe ya Inter de Milan. Tukiri mu Butaliyani kandi ikipe ya Atalanta ikaba yatangiye ibiganiro na Barcelona kuri Junior Filippo, bakaba bashaka kumuzana rero kumusimbuza Timothée Castagne wamaze kujya mu gihugu cy'Ubwongereza. Miliyoni 18 z'amayero nizo zivuga rero ko Junior Filippo yagiramo mu ikipe ya Atalanta, affaire à suivre. Diego Simeone umutoza w'ikipe ya Atletico Madrid akaba yahamagaye Mikel Arteta baganira ku bijyanye na Lucas Torreira, akaba rero amakuru ava mu gihugu cy'Ubwongereza aravuga ko Mikel Arteta yamaze kumubwira ati Lucas Torreira turamubaha ariko igiciro turi bwumvikane kuri we murahita mukenkurudinga mu bya Thomas Partey hanyuma ibiganiro bizamuke neza cyane. Mbibutsa ko Close Laboratoire yo gukuramo Thomas Partey mu ikipe ya Atletico Madrid na miliyoni 50 z'amayero, iyi rero na affaire ishobora gushoboka cyane dore ko ikipe Arsenal Mikel Arteta avuga ko akeneye abakinnyi babiri bo hagati mu kibuga ashaka kugura, affaire à suivre. West Ham ikaba iri hafi kurangizanya n'ikipe ya Monaco kuri uyu musore ukiri inyuma ku ruhande rw'iburyo Djibril Sidibe. Ikipe ya Arsenal kandi mu rugamba rwo gushaka umuzamu wo kuza gufasha Bernard Leno, akaba rero Ronald Alex Runason umuzamu w'ikipe ya Dijon mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba amaze kugera mu gihugu cy'Ubwongereza, ubu yatangiye karantine ndetse akaba ari no gukora imyitozo ye ku giti cye wenyine. Shkodran Mustafi arimo arashakishwa cyane ikipe ya Lazio Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Lazio ikaba ishaka kumubona ariko igasaba Arsenal ko yamushyira ku giciro kiri hasi dore ko Arsenal iri kwifuza hagati ya miliyoni 15 na miliyoni 12 z'amayero, affaire à suivre. Ozil akaba ku munsi w'ejo bw'ikipe ya Arsenal yakinaga we yari ari kwitoza n'abatengeje imyaka 23 b'ikipe ya Arsenal. Uyu mugabo ibye nabyo bikomeje kugenda biyoberana mu gihe kandi Sheffield United ishaka umusore Florian Balogun w'ikipe ya Arsenal ukiri muto cyane. Ibiganiro birakomeje. Gabriel Martinelli akaba yatangiye rehabilitation kuri London Icon aho ikipe ya Arsenal ikoreye imyitozo ari kumwe na Pablo Marimo, baratangira gukira rwose ameze neza. Ku bafana b'ikipe ya Manchester City bakaba bishimiye cyane amagambo yatangaje na Pep Guardiola mu kiganiro n'amakuru rero ubwo bamubazaga ku bijyanye no kongera amasezerano mu ikipe ya Manchester City dore ko asigajemo iyi sezo gusa, akaba rero yavuze ko yishimiye kuguma mu gihugu cy'Ubwongereza kandi yishimiye kuguma mu ikipe ya Manchester City igihe kirekire. Hanyuma kandi akaba yavuze atari ko icyambere nuko ngomba kubanza kubideservinga, so ngo na affaire gukurikirana cyane arasa nkaho ari open kuganira n'ikipe ya Manchester City rero ku bijyanye no kongera amasezerano. Tukiri muri Manchester City kandi akaba abakinnyi bamaze gutora kapiteni wabo rero akaba bamaze kumugira Fernandinho Luis Rosa, akaba rero uri kapiteni mukuru w'ikipe ya Manchester City hanyuma akazongerezwa na Kevin De Bruyne. Manchester City kandi akaba yatanze bid ya miliyoni 55 z'amayero, ikipe ya Sevilla irazanga ikaba iri gushaka miliyoni 70. Iyi na affaire yo gukurikirana cyane mu gihe kandi bivuga ko Jules Koundé yamaze kumvikana n'ikipe ya Manchester City kuzayisinyira igihe cy'imyaka 5, ubwo hasigaye rero Sevilla na Manchester City gusa. Manchester City irasura ikipe ya Wolverhampton kuri wa mbere. Wolves ku ruhande rwayo bakaba badafite Johnny Castro, ari nako Diogo Jota yamaze kwerekeza mu ikipe ya Liverpool, ari nako kandi ikipe ya Manchester City idafite Sergio Kun Aguero ndetse na Emerick Laporte mu gihe Riyad Mahrez azaba yagarutse.
ari nako Nathan Ake na Ferran Torres rero baje bashyashya muri ikipe akaba bazagaragara kuri match yo ku munsi w'ejo. Manchester United yo ikaba iri gushaka umukinnyi wo ku ruhande rw'ibumoso inyuma, akaba rero igikomeje kwirukanka cyane inyuma Alex Telles w'ikipe ya FC Porto, ari nako Manchester United kandi iri gushaka umuwinga wo ku ruhande rw'iburyo, bakaba rero ibya Jadon Sancho ntibirarangira mu by'ukuri, baracyamukurikirana cyane ndetse baracyareba no ku buryo baganira n'ikipe ya Dortmund uburyo yagabanya ibiciro, hanyuma ngo binashobotse habonetse possibility ifatika bakaba bagura n'umukinnyi umutima wa defense. Izi na fezo gukurikirana rero ku ruhande rw'ikipe ya Manchester. Les amis, mukomeze kugira ibihe byiza cyane kandi mukomeze kugira n'intangiriro nziza cyane z'iki cyumweru gishyashya tugiye gutangira.